بلوچستان نیشنل پارٹی سروق سردار اختر مینگل مستونگے دمک لگ پاسا ننداں خلاص کنگے جارجہ تک پریس کانفرنس اتران کنانا یہ گشتک کے نومہ زہر شانی دیگر رنگی ابھی تیوگے بلوچستان زہر شانی کنے بھی 18 اپریل بی این پی سینٹرل کمیٹی دیوان برجم دارک بھی پاکستان چینی سفیر جیانگ جیڈونگ گشتک کے سی پیک کے درچہ 25.4 ارب سرمایہ کاری بتر سی پیک بی آر ٹی یک ارزش داری بنداتی منصوبے پاکستان و چین سیادی جوانے وڑا دیم روی کن گیا شہباز شریف گشتہ اسکالرشپ پروگرام واسطہ ذریعہ گریجویٹ میرٹ سرا 4 صوبہ چک گچین بیتگاں چشکے ایردہ بلوچستان کوٹا دا درصد گیرشے مزد وزیر شہباز شریف گشتہ کے چین ہمک موہا پاکستان ساتھ داتا IMF پروگرام ہم چین کردار مثالی بتا اسلام آباد ذریعہ اسکالرشپ پروگرام چتران کنانا شہباز شریف گشتہ پاکستانی ذریعہ گریجویٹس اعلیٰ تعلیم واسطہ چین رو گیا بلوچستان ضلع خزدارہ زمین چنڈ مارک بتا زلزلہ پیما ریدا زمین چنڈ مرکز 18 کلومیٹر گوری چانی نیمگا بتا کوئٹہ دمک بھوسا منڈیا لوگی جیڑے سببا کماشا لوگے تاہا تیر گواری کو تک چرشی آسرا 2 بچے کو یک نشاری بیران بھی تک بیران بتگی مردم نادرہ چاہا سرکنک بیتگا کوئٹہ جماعت اسلامی راشونہ پریس کانفرنس چتران کنانا گشتہ کی سرکار افغان پناہ گیرانی بابتا نزوری پالیسی جوڑ کتا افغان پناہ گیرانی حق پادمال کرنے دیا گیا بے پارے سراہم اثر کب گئے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ٹاپی کا ایک چریدہ احوال کارانی سرا مقدمہ دستگیری روزنامہ آزاد جموں کشمیر بندش پندر سازی ترندی لفظائی جتا کہ گام آزادی صحافت سرا عرش قرار داتک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کالج سرا یوم سیاہ برجم دار دیے گئے کوئٹہ ناشناسی سلا بندی موٹر سائیکل سوار مردمہ تیرگواری کو تک چرشی آسرا یک مردمی بیران بتا پولیس ریدا منگلا کوئٹہ دمک تھانہ منظور شہید ایریا پرکانی اسٹریٹا ناشناسی سلام بندی موٹر سائیکل سواری مردمہ حمام سرا تیرگواری کو تک چرشی آسرا احسان نامی مردم بیران بتا چشکے سلا بندی مردم تجگا سومن بیتگا کوئٹہ ہوائی کشگری دمگا مطلع صاف موسم خشک و گرمی محکمہ موسمیات ردا بلوچستان لگتے جانچ 10 اپریل دا گرمی برقرار بھی خزدار تحصیل نال قومی شاہراہ سمد ایریا چائی اکلاش 10 گب تک جبکہ تنیگتا لاش پجار نبکتا لاش پجار واسطہ سول اسپتال دارا سرکنک بتر جیکو بعد تانا باؤ کو سیدم گر ڈنگیے سرا مزمت نیاما تیر گواریا کماش او بچ ٹپی بتگا ہما کے نادرہ جاہا سرکنک بتگا درگتا پولیس گوشگین کے ٹپیانی تہا نیاز احمد او امداد داشاری ہوارا کراچی ہیوی ٹریفک کچا یک دیگر شاری بیران بتا پولیسا ٹینکر ٹیویلا زورانا پٹکول بنا کتا تفصیلات ردا کراچی ہیوی ویہیکل بھی لگا مال صادق ٹاؤن آپے ٹینکر ٹکر چا موٹر سائیکل سوار بیران بتا شاری پجار تنویر نامہ چا تک ڈرائیور واٹر ٹینکر یل کنانا فرار بتا بلے پولیسا ٹینکر ٹیویلا زورانا پٹکول بنا کتا سروزی سندھ سید مراد علی شاہ کڈنی ایردا تیوگی صوبے ٹریفک قوانین خلاف ورزی سرا کریک ڈاؤن بڑھ جاہیں ٹریفک پولیسا نوا بغیر 16 اپریل دا پیش رفت رپورٹ سروزی سندھ پیش کو تک رپورٹ گوشگو تک ٹریفک قوانین خلاف ورزی سرا 11 صدا ابتاداشت موٹر سائیکل ضبط کتگا فینسی نمبر پلیٹ و سیائی شیشگے 88 یک گاڑیانی خلاف کاروائی کرنے بتا
گنجائی تحقیقارانی وزیر محسن نقوی گشتگ کے حکومت پاکستان منشیات گرودار واسطہ ہمک پڑا کمک گیش کن کے واسطہ تیاری محسن نقوی خلیج ملکانی ڈل اور ڈی جی اے این ایف اسلام آباد منشیات علاف کانفرنس بار تک ای موہا سروزی محسن نقوی گشتگ کے مروچی ما گلوبل فرنٹ سرا فرنٹ لائن رنگ منشیات خلاف کاروائی کن گئے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ گشتگ کی پنجابہ کارکم اشتہار بازی کیش کیے گئے لیاقت بلوچ وتی بیان گشتگ حکومتی پالیسی زراعت تباہ اور کسان کش گئیں ای گشتگ کے سندھ نہرانی جیڑے سرا پیپلز پارٹی موقف معلوق منگنے نائب امیر جماعت اسلامی گشتگ کہ حکومت پیٹرول نہادہ کمی نہ کنانا مخلوق حق تلفی کتا ملکہ لین یک یونٹ نہادہ سے پیسر کمی گمان ہے کراچی لین صارفی نشست سے بار بار سینٹرل پرچیسنگ پاور ایجنسی سی پی پی اے لین نہاد کمی درخواست نیپر جمدہ تک سی پی پی اے لین نہادہ کمی درخواست ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ مدہ تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج تیزی رجحان 100 انڈیکس 1,11,000 رے حد عبور کو تا تبادلہ مارکیٹ ڈالر اہم معمولی کمی بوتک بے پاری ہفتے کے سیمی روچ اسٹاک ایکسچینج بے پارے بندات مثبت بوتا بے پارے بندات 100 انڈیکس 450 پوائنٹ گیشی ریکارڈ بوتا دومی نمگا تبادلہ مارکیٹ ڈالر نہاد کم بھی تک محکمہ موسمیات صوبہ سندھ گرمی لہر الرٹ شنک کو تک گشتہ کہ گرمی لہر صوبہ گیشتر دمگان 18 اپریل بڑھجا بیتے وتی بیانہ موسمی جار حالانی سرا نگرانی کروں کی محکمہ گشتہ کے بڑھ جائیں گرمی لہر اثر ردا درجہ حرارت تاہا 8 ڈگری گیش وگے گمانے وزارت خزانہ کے دمگچ پیٹرولیم مصنوعات نہادہ آیو کے 500 روچانی واسطہ محکم کنگے نوٹیفیکیشن شیک کنک بھی تک پیٹرول نہاد 254 ٹک 66 کلدار چشکے ڈیزل نہاد 258 ٹک 64 کلدار لیٹر محکم کنک بھی تک منشن ردا پیٹرولیم مصنوعات نہاد برقرار ایک کنانا پیٹرولیم لیوی یا ایڈجسٹمنٹ کنک بھی تک بنشن ردا پیٹرول سرا لیوی اشکلدار ابتا 2 پیسہ 1 لیٹر گیش کنک بیتا